Servus, brati, jaz sem Luka Markošek in jaz imam že čist potne dlani, zato ker danes igramo Amnesia Rebirth. There is a moment when you realize what the pain has made of you. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face. Acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. What was that? Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Yeah, him. Yasmin, get up here! Hello. Rose, this is Cassandra. Algiers. Can anyone read me? Mayday! Mayday! This is Cassandra. Do you read? Hey, hold on. Come on, stay with me, baby! Oh, Don't forget. Don't lose it. No, come on. ok, čakaj, kaj je za to? Za kom me zdaj še cutscene strašijo? It's her. It's all because of her. Focus. I am Tessie. I am still Tessie. What? Where? Fight it. Don't give in. You can make it. Ajde, še malo, še malo. Don't forget. Don't lose yourself. In ko imam pa tu, rcenije? Lodnem. To se pa spomnim iz prve igrce. Poskus nekaj omenjen. No. What happened? Where are they all?
Salim. My book, my handwriting. I don't remember. Aha, ok, ne spomnim se. No, sej tu je popolj koncept igrice, ne? Ti zdaj rabiš v bistvu jeti čez celo igrico in ugotoviti, kva se je v bistvu zgodil, ker se ne spomniš, no sej. Tu nekog, tudi mi je igrica pove. Doctor. That's the doctor. I'm here. I'm here. Bog, tole je pa stru, ne vem, če sem znal jaz oglasna tole. Hello. Hello. This is Tazzy. Useless. In smo zun. Kva imam jaz na roak? Ej, kva imam jaz na roak? Kva je na moj desni roak bilo? Mother Mary. No, Kristus Jezus, kaj smo mi parkirali. Kujci. I remember people were hurt in the crash. I was here. I think. Where did they go? Where's Salim? O, ljubi Jezus, a mnucu špegla ali kva, le kuk ima zamegljan vid. It's all right, my friend. We'll get you out. Lej, ko imam tu na roak, kva je to? I'm to fry out here. Ok, pol ne je to smer. Tamle je še en del letala. No, Rachel. No, gremo splezi kle gor. Bod pridna punca pa splezi, prve sem... Dej no. Dej, prve sem tele puno, ko ni tuk težko ne tule splezat. Lej, primeš z roakam in se dvigneš. No, dej, no, ne mi srad zdaj s tem. O, ljubi Jezus. A tudi no kul ne gre, čak, ako pa spoh ni treba jet kje gor ali kva, ok, pa za brez veze rinem gor v skale. I've got to get away from here. Find some proper shelter, or I'll bake. Se popolnoma strinjam s tabo, sam ne vem, kam bi rada šla. Ok, mora biti v to smer. Gle se dejansko skrivam v sensice outside. Wait, Hank. But we've no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Salim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Kam vse te ahtuke razfukali, ne moš verjeti. Ok, prišli smo do enih jam zdaj. Oh, there is a cave. Odlično. Oh, thank God. O, tlele je bilo nekaj čudnega. But it's good, isn't it? People have been here. So, we'll be shot with salt instead of dying of thirst. I agree. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Right. You know what? Imamo prazno skledo, imamo prazne kozarce. Tu je čutara. Pa tu bi deloval. Če bi lahko s čem ne filo. A veš, da ne vem, čakaj. A je lahko uporabim dejansko? Ne, niti ne. Ok, gremo naprej pol. In kaj imamo tule? Kanister, ki je verjetno prazen. Super. Pa gremo noter v tamno jamo. Ale, kaj bi lahko šlo narobe? Oh, Tazzy, look at the hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. It's
It's all right. I can manage. Come on. Not far now. Hello? Is anyone there? Salim? Tu krvave cvota. Tu so krvave cvota. Okej. Krvav pojsla. Or the stitching will tear. A, okej, klele so ga šivali. I'm sorry. I will be still. Salim. I have you. I have you. Okej, kla smo. Tu pa relativno globoko puščav. Where did they all go? Buh vej. Po moje so šli nazaj doma pa tjabe klepstil. Jim že napašeš preveč. But I can't. I won't stay here. There's something in the tunnels, I swear it. You won't be staying. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. En jopč. Pa en klado bomo pa kar sabo vzeli. Buh ve, ko vse nas čaka naprej pol. Sklad vam pa bo čuseko. Ponk. To those who follow, I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. My companions are dead now, and the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. Odlično, I must go ja, after tam. the crew as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave signs. Tazi, if I do not find you, and by some chance you are reading this, know that you are my heart. Sam brez zakaj nismo mogel čakati. Zdaj moram jaz jet direkt tam, kje je ona stvar. Dej, no pa prav rekel si eksplicitno. Salim? Tih bo, sam da nova kaj preklicala zdaj. Okej, ne bom kje dol šel. Ne me jeba, glih kje dol moram jeti, ale. I'm not sure this is the best idea. Se popolnoma strinjam s tabo. That's better. Kuk je tu velik hrošč? No to. Kuk je tu velik hrošč? Ni mi všeč tole. Ziher ne bo igrca, tu kmalu me že šla strašit, ne? Okej, hvala Bogu, da sem več vžigalec najdel, ker sem zdaj že čist brez ostal. Čist imam potne roke. Okej. Problem je, da moram hitro hoditi, ker... He was hurt. He can't have gone far. Note, I think. She's sleeping now. Maybe dreaming, curling and uncurling tiny
fingers. I sit here, looking at her, and I still can't believe this. How can I deserve it? Any of it? This is from Salim's old diary. Oh, thank God. Luč. Presica namarna. Hitro pržgi. I feel so much better. Tukaj so to te nesomljive stvari se dogajale nekoč. Zapremo vrata in gremo spat. It reminds me of somewhere else. It feels a bit like the shrine at Douvre, back home. Škle noter kaj. Hvala Bogu, še več vžigalc. Kle not. Ne, okej. Ena par vžigalc imamo, tako da nismo popolnoma v rit zdajle. Sam bi bilo optimalno še kaj več jih imeti. Zdajle sem mogel spustiti direkt kjale dol. Nekaj slišam. Tamle dol vidim luč. If only I had a lantern or something. Ti brabla kaj več zdajle, kakor samo eno... Oj. Careful. Absurdno hitro mi bo zmanjkalo terih vžigalc. Dobar. Maš to. I can do this. Ne, A5. Ne, Au. Au. There's something. My eyes. What's wrong with me? Kako vžigalce dam? Ne vem, kaj naredit. Tamle izhod. Laufi. Vidim luč. To je vse, kar rabim videti. Luč, to je to. 5 prki luč. What the hell is wrong with me? Enega hudiča imam vsjap. Ne vem kva, ampak enega hudiča imam vsjap. Okej, ja, kako hudiča sem prišel sem in kaj sem? Še boljše vprašanje. Nova jama? What is this stuff? Tudi jaz brat vedel, zakaj kamni v lufti lebdijo. A igrca glišt ali kaj drugega tole. Ne, kamni se dejansko vibrirajo. Kaj to ni toliko slabo? Mislim, ni hudo temen, tako da se da. Ne, jaz sem zdaj precej zihar, da tole ni gliš, ker zelo sumljivo, kako vsi kamni takole lebdijo, pa vsi kamni se tresajo. Za enega hudiča je pa to. This thing on my wrist, it feels alive. Is it mine? I don't
remember. A je tu kompas mogoče? A nam tu prav kam jed? Ja! To zna biti kompas. O, to je pa super. What? Okej. O, to je pa zelo super stvarca. Meni se tudi ne dopade. Hey, how are you doing? Christ's name. How could I leave him? I know it makes sense, everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Someone's been here. O, to je dobra, to je zelo dober znak. Okej. Kako gor pridit? Kle mogoče? O, spet kamni. Čakaj. Če sam to ven, bo kaj... O! Zanimivo. Okej, ne morem na kamor splezati, ampak to je zanimivo, se pravi za vsakič, ko kamni lebdijo, da imamo let ven in se mi odprl portal nekam. To je zelo super vedeti. To je tudi tlele. O! To je bila butasta ideja. Torej, kje pa sem zdaj? Ne paše mi več, to je pretemen. Od kam sem padel res, ljubi Bog. Tukaj ven, mogoče. Ja, tukaj ni nič. Imam občutek, da to je ta prava pot. Okej, kva je tu? In the name of God. Look at this place. It can't be real. Kam smo prišli? Kam smo prišli res? Dejansko zelo lep razgled. A sem le kak prepad je kle dol. Čakaj, tole kamen. O. Ajde, da vidimo, če kjer ga zadel. Oh, jaz se ne bi veril, da sem bil jaz. Zakam ne večem dol? Lej, veš kaj, če slučajno na stvar sem dol, da jih bom dobil prej. Ok, tu pa zihar enega ubil. No. Nisem se zmotil, enega je ubil. Bom tokrat probam beto bolj previden biti. Zdaj beš ti dol. Tako. In tega ne morem priditi. Kam pa zdaj? Hlala? Res? Ne. To ne mora biti to. Čakaj, kako mi tega le pridem? Okej. Tu deluje. Shit, ne, gremo hiter, da se nosočanke odkrušili. Ne bom riskiral, gremo še enkrat. In smo skozi.
glowing again. Res? Čakaj. Da vidimo, kak kompas spet kaže tule. A je tu naravnost? Tukaj dol? A je še kakva druga pot? Ne, tu definitivno ni ta prava pot. Po mojem moramo ono smeriti, ja. Ali pa mogoče tukaj, ja. Vidite se zdaj najbolj optimalno. Lejo, Kristus ti nos dala pomagal, sem tukaj hrjačem. Dober dan. Zgleda, kot da je Ne, shod, neki buta zgarjaš. I suppose you are Professor Herbert. I wish I could have asked you what the hell is going on. Profesor. Ko se pa imajo tu eno... O, čakaj mal. Tukaj se pa jaz lahko nekaj naučim. Weak points, but no amulet. Okej. Karkoli ne bi to povedal. Tukaj pa se ne da nič prebrati. Ko me rad, prav lepo bi bilo, če bi ti bil še živ, da pojasnil, kar si napisal na steno. A se ti je utrgal malo preden si ga pobral, ali dec je res vse posod tele enačbe pisal. How the hell am I going to find anything like this? Okej, sem torej to smer. The bracelet. Čakaj. Tule zna biti to. Odlična. Oh, thank God. This looks promising. What the hell was that? Nekdo tam. Nekaj slišim. Dobro, kje je ta balandra? Gospod balandra. Okej, zdajle me je skoraj kap zadela, ko sem videl tega, ale sam... To ni tu, ne? Ne, tu je nekaj že prej mrtvega. Upam. Upam. Christ. Ja, tu je že nekaj prej mrtvega. Tamle tudi. Tu so že vsi mrtvi. Tu so pa kum profesor zdaj. Kolega. Ja, ljubi Bog. Kako mi rata konstantno padam? Ja, kej sem pa zdaj? A sem nazaj v Francijo prišel? Dejansko sem v Franciji, ne?
Presežem. Selim? Če bomo klele kaj ustrašili, pa tudi lahko bupaš. To je najbolj... To je najlepša stvar, ki sem jo doživel v celi igrc. No. Lega otrok. Alice? Boh. No, no, no. Alice! Alice! Karkoli me probal strašiti, ko imam urak. Ne približuj se mi. Ne vem kam jet, ne vem kam jet, ne vem kam... Aha! Skvač. Ne, ne morem skvačit. Kam jet? O, ljubi Jezus, kam smo pa zdaj prišli. Alice? Selim? No. It felt so real. A sem jaz iz tamle gor padel dol? Kako še nisem crknil? Res mi nič ni jasno te igrce. O, vžigalce, super. I feel like I don't fit my body. Oh, what the hell? I'm heavy. My gut feels like... Oh, God. Ja, mečken imaš velik trebuh. Smaj velik jedla. Try to keep calm. That's what the doctor said. Oh, thank the Lord. Maybe it wasn't a dream. Professor Herbert called them rifts. Holes between worlds. Okej, in ko je ta kompas pa odpre pot med njimi. Vžigalca. Hvala lepa. Imam prav red tele vžigalce, ne bom lagal. Prav red. Evo, vse se podira. O, presica grda. I really hate it. Au. Smisel, še malo več tolerance imela za padce, glede na to, z kakih višin zmer padiš, ampak ne, vzgleda, da ne. What's that down there? Opica! He was... We said we would put him away. Hayati. Poor monkey. We should clean him. Stitch him up. He's so tattered. Oh, my heart. What is it? Alice. Alice will have a sister. I'm pregnant. No sjeća je, o Jezus. Oh, shit. Shit, I remember. I'm pregnant. Oh, Salim. Buh. I remember telling him in Paris. The expedition. We nearly didn't come because I was... down. I am going to have another child. Christ. Salim, where did you go?
Čakaj, sem jaz cel krog zdaj naredil. Sem kle prej padel dol. Ne mi reči, da sem samo en krog naredil zdaj. Ok, ne, sem nek drugod. Selim? Selim? No. Oh no, please. No. Selim. Drag. No, please, my love. I'm here now. Please stay for me, please. My heart. Heal my heart. What do I do? What do I do now? We're supposed to find you. Lampa si vsaj dobila. I know I will not live. It does not hurt now. I have lost you, Tazi. It is only for a time. I know you will escape. You carry something so precious. Live for us, Tazi. Live for the child. Live and be free. And one bright day we will all be together again. Know that you are my heart. Žalosten tu, kukaj je. Na nek način sem pričakoval, da bo umrl. Ponavadi v teh igrcah je tako. Okay. I can't stay here. I'm so sorry, my love. I'll do everything I can to keep her safe. Bežim. Petu spot. Jezus Kristus, vse se ruš. Bež. Sem jaz likor umrl. This, I can't do this. Not without you. Not without you. Why did you have to go? No. Don't be so fucking selfish. It's not just about you anymore. Live for the child. Okay, kompas, ko praviš? What? Okay. Hello? Is someone there? Kompas ne rabnaš rjačt. Vrate. Super. In smo končno v zuni. Kuk lepo. Viš, tule ni strašen. Le kuk je lepo. Le kuk lep razgled. Mislim, smo res sred pizna mater, ampak je pa lepo vsaj. I can't believe I forgot this. Ja. But this isn't right, is it? I wasn't this far gone. Live for the child, like you said. Zakaj točno rabim gledati na otroka? Both of us. Moram pregledati, če je sploh še živa not ali kva. Prav lepo je klele, lej, tale lep razgled, tamle en grad. Prav lepo je tole. That building. Oh God, we were so close. In kaj je ta stavba? Shit. Drag. Skočil sem pa še lepo, ali sem videl ta hint. Messenger. Upsi. Ja, vse dobro. I
It's not the friendliest of places. Count your lucky stars, old chap. We could have come down in the middle of nowhere. Don't worry, Jonathan. Supplies, water, a map, there'll be something. Even if there's no one home. Locals will have gathered the place. Bet you. Zakaj se vrata ne odpirajo? Ne mi jaz jih en zaklijano, proklet debil. Z une strani se da priditi. Tule po moja. Ja, evo ga. Pa jaz sem le nuce. Ne, še ne. Še ena. Ja, še ena moram odlomiti. Sem malo predebila. Evo ga. Zdaj pa takole, pa abernt. Ok, vrata odpremo. In gremo. Not far. Sicer pa tukaj, ker je lep zahod, malo me skrbi dejstvo, da bo vsak cajt tema. What in God's name? I've seen that thing before. I'm sure I have. Fuck. I wish I could remember. I hope Hank and the others are inside that place. Or someone, at any rate. Francoska stavba. Malik, Leon, let's take a look ahead. Rest of you, hold tight here. Won't be long. Tazi, what's the sign say? My French is piss poor. Just that they were a long way from home. Yes. Žigalca. Kaj je to trnava res? We were here. I remember being scared. Why? Dva pokopana. Se tu naša? Crikey! Look at the size of this place. Ne, to nista naša dva, tako da to ni pa problem. Don't stop talking, O, Got to get to that radio. drag. Vrata se ne odprejo. O! Yes. Ole za mojo drago lampo. Ne. Buh. Prehajam, dohter. Please don't stop. Jebem ti boga. Zakaj so se vrata zaklejene? Solid. Damn it, I've got to reach that radio somehow. A ljubi Jezus Kristus, a kira stvar, ko ni zaklejena, kle. O, dober dan. Christ's name. Pozabil sem, kira smer moram jet. Ima eno žigalco. Tole pržgi, da no to izstrešen. Še tole. French trooper, I suppose. Trouble with the locals. Could be. Bite marks too, see? Hyena, maybe? A damn big one. Didn't finish its meal. O, vrate, ko niso zaklejene. Presenetljivo. Kaj koristnega tle not. I suppose I should be hungry, thirsty. I just feel a bit sick. I don't think I could handle food. Ne mi reči, da sem zdaj ponudil eno žigalnico za nič.
Kako pride... Ok, tamle so ena vrata, se pravi, če provam iz čist leve strani priditi. Ja, definitivno na to stran. Presica. Okej. Ali skloni prehoda do kja. Sam prišel sem v eno novo sobo. Ok, še iz druge strani bi se lahko dal. Dej, skoč, pruje sem. O, vrata nam je gor pridit. Ok, in hop. Ne, dol sem padel. Ok, kle gor bi po moje mogel pridit, sam... Ne vem kako. Čakaj, klele? Pa klele? Ja, evo ga. Ok, kako zdaj kja skočiti? Ojojojoj, tole pa je vprašanje stoletja, jele. Could I get into the radio room from above somehow? Tudi jaz tuhtam na to, ampak kako? Čakaj, ne vidim poti do kja. Skoč! Ne! Come on, you can't do this now. Tule je res težko, čakaj. Ne! Careful. Ja, če ne znaš skočiti 2 metra, ne morem pomagati pol. Ne vem, kva narediti. Res ne vem, kva narediti, klele. Ja, ratal mi je! Ratal mi je. V tako jaden poskus. Okej. Okej. Ko zdaj? Ne res, kva pa zdaj? Zdaj sem tukaj gor, ampak... Kaj pa zdaj? Ups. Jaz sem kompletno zgubljen. Tu pa ne more biti to. Ker sem prišel končno sem gor, ampak tukaj ni nič za narediti. Ja, to ne bo to. Zdaj sem se za brezvije zamatral. Au. Tole je en dvigalbilc outside. Okej, kako ga aktiviram? Čakaj, je mogoče... Samo malo, spring on bed frame. Okej, nekaj rabim. To je tu. Vzem, yes. Yes. Ja, tega nisem pričakoval. Tega nisem niti malo pričakoval zdajle. In gremo gor. Ali pač. Čakaj. Pa ni to to? Ja, no vidiš, če si idiot. No dej, čak tule naštimi. Takole. Ja, evo ga. Zdaj smo pa zrihtali. Evo ga. Genialci smo. Čakaj. What was it? What did you see? Miss Triana? I don't know. It was just a shadow. Yasmin? A ghoul. It was a ghoul.
Just keep talking, Doctor. Keep talking. I'll find a way. Okay, kje dol moram priti? Tukaj ni poti. Požigalci, super. This floor doesn't look too sturdy. Se to bi bilo super, če se tole udra, lahko direkt kja pridem. Dej, čakaj. Careful. This floor's falling apart. Ja, se to rabim, čakaj. Guess it's sturdier than I thought. Na drag pol. Imel sem fajno idejo, sam se ni poratalo. Čakaj pa klele. Ne, dejansko je vzdržen. Ko pa moram na okuljeti ali nekla. Shit! Shit! Aj, idejo imam, čakaj, to, čakaj, če bi lahko to premaknil. Ideja je, če bi mi uspeli to premakniti direkt na tisle, bi se pojedn zlomil. Ker po mojem... okej. Kako bi tale top premaknil kja do onega pojedna? To se sliši smiseln, Jan. Ne, to mora biti to, ker tudi kle vidim tele oznake. Ja, to mora biti to. Čakaj, 4 koljesa bom rabo. Jep. Torej, sam 2 koljesa rabim. 2 koljesa, kam najdu 2 koljesa. Gledamo, če nisem bil. Čakaj malo, je to eno od koljeso. O, moj ljubi Jezus. O, čak malo, a ste tudi vi tule videli? Dober dan. Presica grda. Kje je ta zadnji kolo? Ne morem več. Dej, mora biti pa gre na 3. A dej, no. Ne vem, ko narediti, ne najdem četrtega kodrga, ne najdem. Sem verjetno lahko še enkrat v uno smer pogledati, sam... O! Klenut pa še nisem bil. These poor bastards didn't die fighting. Look at this chap here. Suicide. Why? Why would they do that? Pardon. Look, what's this? They drew straws. No. Če bi tole lahko dol vzel. Kolo rabim dol vzeti en. En kolo rabim, dej, en kolo. Kako kolo snamem? No dej, no, prve sem te lepo. Ne najdem rezervnega kolesa, fiks. Za koga sem ne morem... okej. A ja, kle so, okej, mam. Laufi nazaj, laufi. Yes, smo prluč. Okej, imamo končno imamo se 4.
Odlično. Name of God. Well, I guess that worked. Dober dan. Hello? Hello, doctor, are you there? Yes, I'm here. Oh, hvala Bogi. Thank God. It's Tazi Trianon. Miss Triana. Tassi. Are you well? Yes. Well, no. Not really, not at all. I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Salim. A fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help. People, a village. But Yasmin, she's not well. The fort. Yes, the fort. Go through the mountain pass, and it is maybe an hour beyond there. The mountain pass. Yes, I see the village here on the map. Oh, thank God. But, doctor, please, there's something else. I keep blacking out. It feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems, Miss Triana. In fact, No. Doctor? as quick as you can. Still be a chance. Doctor! Doctor Mathieu! Okej. Damn it. Tu je še zmr zaklejen, tako da ne vem, kako sploh ven pridit. Kle se ne štenga. Look at this lot. There's bound to be something useful. Oh, can't we just get out of here? This place gives me the creeps. They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! The door! Get to the door! Everyone! What do we do? The keys! Lock the damn door! Slišim ga. Slišim ga. Okej, hodreta nikla. Foj. Mother of God. Jonathan. Tu pa je en naših. Okej, ožigalca. Okej, ožigalca zam. Boh, kom naredil. Okej, klado bom vzel za varnost. Dej, opa. Lahko me probaš ustrašit? Ampak imam klado. Ojoj. Ojoj. Vrate se ne odprejo. Vrate se ne odprejo. Vrate. Dej, umaknem. 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 Vrate zapri. Skozi. Probam se rešiti. Come on. Ne vem, kaj sem ustal. Someone did not like these people. Glasem. Ok, glasem spet. Ok. Bom za danes zaključil. Izjemno fajna igrica, mimogrede. Zelo not padeš in dejansko strešenje konstantno. Tudi pol cajta ne pričakuješ, da te bo dobil. Tako da super, tole bomo do konca odigrali. Do naslednjič pa hvala lepa, ker ste gledali. Če vam je bilo všeč, lajkajte in subscribe se in se vidimo naslednjič. Adijo!